Kawai ka Longkmie ka Khlad kat ba angut kiwai pat kila mensau na ka jing syaban haka Trok kit Dewiong. Kani ka jia ha bendi hati is janji hisis kumba haka po prabaji e janmet haka sautrik luber ajar punreu haka baka Trok ka bakit Dewiong ban lej penhap sekar khana kela kan san ban lej ban je Maruti. Kebakhat atip ketang kum kekong esta liting basa akim usnyang jawai kat ba ba mensau gide gi bahing jongka kan thok ulok bat kepara jongka. Kawai ke jip siruk kala syak selat nam ta khamut ha ka te ke jingje ki pai ba ka ba rap ban sei ki bre ki ba syak ban dak ba wonra dak JCB dak pu silum bat pen kit wut wut si hospital ha kriet ki pul ki dang simti ni kam kat kum ka an Warak cikar tu. Anu cikar. Ini cikar. Anu cikar. Betul. Itu bukan Yohan ni bro. Ini lihat dia peri cakar wa Trok Wah, mana? Kita mau beli apa ni? Benci, buat saya tu lah. Utau driver ang imu. Ya. Wah. Dapat yung driver ima ko waro da ngato ka. Jangan ibu yang betul lah. Nak mau beli ni? Lalu. Karo. Juara beli saya belum saya jam di belakang. Yung apa tu? Yung mo driver. Driver baru. Ni driver hari ini. Sino ya karo? Keriak sini. Kita sawa imatai. Kita imu driver. Ni dah. Dia sebel. Job ice kadang-kadang perlu benar. Yang dia kecap joy betul. Tahu berunang, haptu apa yang rendah di mana luar? Jam lagi. Ni yang mana yang beti? Tepso tebekar ni ikan wa unya suruh. Bayu tahu kliwa dang imatai. Awak ni, dia pernah ada luar sedai. Oh. Telepon biar kita polisi ay bayu na.
Oh, Mas Teguh sekarang ngapain? Sekarang pada ini. Hanya just dia tuh ulah ni kali. Lele, kelas kelas apa petang dah. Oh, dah. Ini utang. Amali ani ni ada shit. Oh.